Sithanda ukuphatha sonke akekho engafuni okhuluma leli laqala leli ogcokayo akekho engavuka umphathi yikho nje lokho wasihlakaza ukuthi sisiwa ngakho kahle ubhoko lwabiza meeting saya endaweni yomunye ubaba wasithola lapha wayesebenza kulije lejwalo ukudlala kulibhoko sayohlangana endlini yakhe lo baba masifika lapha uqoko bayihlanganisa zonke ezebhoko ushonile-ke emavikini ambalwa adlule sekubuya emakhaya ngizongcwaba ibhoko afika athi ngingaqala inkulumo ngithi mina bafowethu sesilahlekelwe-ke manje ibhoko lathi senze njalo waqala ukuvela uba abaphathi wena ngika wena wawumngani wakho umqhumeni awungelona iqembu lamqhumeni muzi ukuthi sizokwenza njani thani nizokwenza njani ngoba wena wawudulonga ekutheni uyi-group noma uyagida ukho owawukwenza wena umngani wakhe wena ngaleso sikhathi mfowethu nginezinto ey'ningi engangade ngiyivezile ebhovini elayisebenzisa ezinye zakhona sekumele-ke manje ngivume ukuthi-ke ngoba ngangithi mina engikwazi ukukwenza nami ngofaka ethimini njengaqala qhubeka njengaqala wathola ukuthi sonke sifuna uba abaphathi beqembu ayeke anganganakile-ke mina ukuthi kanti kanjalo ngaze nganaka base bengitshela ukuthi hayi wena umngani wakhe nami ngakhanda iqembu labangani bakhe kanjalo kwase ukuthi-ke amagcoka abo lezi kamgqumeni kusho ukuthi bayasala bayi-decide ukuthi hhayi asiqhubekeni kanje wena wayibonela ukuthi la sengilimele umngani wena sengisidelinewe very already basuchaze thu umngani awuseyona hayi lapho ngabona ukuthi hayi khona kuyabheda la ngihlehla futhi-ke angangaba nankinga nabo ngayihlehlela nje kahle angangacasuka futhi angangakhombisa ukuthi sekukhona manje okuhlamvanana esikhona hhayi baqhubeka benze amagcoka ami kusho ukuthi bavumelana ukuthi akwenziwe amagcoka ami bakwenza nje mina nginabangani bakhe manje wayisiza asiphefoma ndawonye efuqwini bebizwa abangani bakhe bebizwa amagcoka ami sihamba ndawonye ka futhi nje ngathi yimi ukuqala engaphuma iqembu kwaqala mina engaphuma iqembu then kwase kuba amagcoka ama akhe aranwa ku-DSD nabafana bamgqumeni noJava bonke wayithimu yonke nje yayigida yarana amagcoka ama angasike la ndleleni ihamba ishiyanaphi la iqathaza imoto iqathaza engiyazi kahle ukuthi yaqathaka baqathaka kanye uJava no-DSD beshiwa yiwo lo mkhumbi-ke wamagcoka noma bewushiya ngazi ukwenza